Bata o leboha Modimo ka sebaka seo a re fileng sona. Ke lebohe bahlomphehi ba qholotsi ba ditaba le lona baphatlalatsi. Boteng ba lona bo molemo haholo hore setjhaba sa Basotho se rue tsebo, hobane tsebo ke matla. Naha ya rona e bonahala e sa tsitsi tsamaisong ka lebaka la mabaka hara a mang a ho hloka tsebo. Ka lebaka lena ke kopa ke kene ditabeng bo ntate le bo mme. Letsatsi lena la 10 Loetse lemong tsa 2025. Ntlha kemo ya Lekgotla la Kananyo ya Basotho SR mabapi le naha e hapilweng. Ho latela boithuto ba SR ka mathata a puso tsa Lesotho, ho tloha Lesotho le fumane boipuso, e sa le Basotho ba fetoha bahlatsipa. Le ha ho le jwalo, e seng Basotho bohle. Ho na le lequlana Lesotho mona leo e leng lona lequlana leo le thola molemo naheng ena. Ha beng ba setjhaba, beng ba naha e leng setjhaba, bona e le mathata. Mehlala e mengata e ka bolelwang jwalo ka bobodu, corruption, ho nyahla ha puso ya molao le toka, ho nyamela ha moruo, ho nyoloha ditlolo tsa molao, dipolao, dipeto, jwalo. Taba tsena di bolela hore Basotho e le setjhaba ba hotse dikoduwa moo bobudi ba molao e seng e le lelomolo. Re atana dilemo tse 60 re fumana boipuso ba naha, empa ho se tswela pele ya leeto bophelong ba setjhaba ntle fela le ditsikitlano tsa meo. Mathata ana puso tse mpe a qetelletsa a dikile dikamano dipakeng tsa Basotho le ma-Afrika Borwa, e leng baahi ba naha tsena tse pedi. Mathata ana hara a mang re ka bolela ana a latelang: ho sotlwa ha Basotho ke ma-Afrika Borwa, ho hanelwa ka ditokomane tsa tumello ya ho sebetsa ka molao Afrika Borwa le di-work permit, le ho batho ba nang le dikgwebo tse molaong hona Afrika Borwa moo, ho hanelwa ka ditokomane tsa bodulo resident permit ho batho ba rekileng matlo kapa ba ahile Afrika Borwa. Basotho ba aparang hobane ba sa bona dile matsatsi. Basotho ba hanelwang ho bona kapa ho kena ditsing tsa kokelo kapa dipetlele. Basotho ba bolawa mekgatlo e fapaneng, dingata re keke ra di qeta. Ka mabaka ana le a mang, re le Lekgotla la Kananyo ya Basotho SR re nkile qeto ka hore SR e nke ntlhakemo mabapi le taba tsena tsa Lesotho le Afrika Borwa. Dintlha tse latelang ke tsona tseo e leng tshisinyo ya Lekgotla la Kananyo ya Basotho SR. Mmuso wa Lesotho o bue le mmuso wa Afrika Borwa hore naha e hapilweng e kgutla jwang, hobane naha eno ha ya dula sebaka-bakeng fela, e Afrika Borwa moo ebileng ho nang le batho ba dulang ho yona bao le bona ba nang le maikutlo kapo ba ka bang le maikutlo. Ntlha ya bobedi, mmuso wa Lesotho o sisinye hore Lesotho e be karolo ya Afrika Borwa, e leng ho ba province ya 10 ya Afrika Borwa, hobane Lesotho le potapotile ke Afrika Borwa ho e leng
go le senang le motlhofolo o kenang le batleng fela ebile ha re bapisa o gotla bana le gore Lesotho le karolo ya Afrika Borwa rona re le ba lekgotla la kana ba Basotho sa re bona e ka etsahalang ha bonolo by the way e le gore Lesotho e be karolo ya Afrika Borwa mme ha Lesotho e ka ba karolo eo gona go bolela gore mathata le disotla tseo re buileng ka tsona ka godimo a tla be a fumane tharollo ka gona re kopa mmuso wa Lesotho le wa Afrika Borwa o atamela taba ena ka nnete yohle. Ntlha ya boraro e leng ya bophethelo go bulwe meedi Basotho ba tsamaye ka bolokolohi e leng free movement of people and goods e le gore Basotho ba thole menyetla Afrika Borwa jwalo ka ma-Afrika Borwa ha ba e fumana Lesotho e leng mutual benefits. Re ipiletsa hape ho mmuso ka dipolao tse sa moriting mohlala polao ya sebapadi sa bolo ya maoto sa Manana ya selagilwe mafelong a bekeng e fetileng Berea batho ba bane ba thutseng ba di Maseru le mme le moradi wa hae ba feletilweng magona le bothabo-thele tse ding tse ngata bobodu bo sa emisi makaleng a mmuso mo ditshebeletso le kabo ya mesebetsi di fanang ka seweso re makala hape ho bona mmuso o batla ho reka lerato la Salek gore botjha e ntse e tswela pele ka thello empa ba ntse ba hatikela molao jwalo ka ho fetisa sehlomathiso sa 10 ka thoko ho molao. Re phethela ka ho ipiletsa hape ho mmuso gore o dumella moetapele wa PCM Honorable Dr. Dipholo ka pele hobane ke tokelo ya hae ya mantlha ya molao wa motheo e tswe mahlong a molao re tlameha ho tshwana ba bohle kanana le ya hantle kapa hampe ya lebo. Ya leboa polelo keo e seng e bue ke moetapele o ntate le bomme mothating ona hore haeba ha le utlwa hantle le tla etsa dipotso jwalo ka mehla le ipolela hona le tloha meeting house mofeng motho a tla bua mme re tla nka matsoho a mahlano potso di be tharo bonyane go tloha ho setho se ho motho a tla bua ke a leboha. Ke lebo ke setla ke tswa Tshwane FM go ka ditla ba ngatanyana ba tla ba rana ke fela ke mametse polelo ena ya hao go be mo pelo wa esale ka taba tsena mme ke batla go utlwa bona hantle what is the agenda of SR le na e mputle ka palebe we should surrender Lesotho le e hlebe ka go ya Afrika Borwa completely re ba le ka taba ya ho latwana kapa ho itsala ke batla go bua na stand sa ke sefeng ka o tlone o bile ka go tla wana ene ya go bua ka to surrender the country ho be ye ho Afrika Borwa lo mathata le wa poletseng a di work permit and other stuff it's go fair ya bo bile go bona ke a tseba momeledi wa molao mme di beile di fana ke magotla di fana ke mmuso bona what are you saying ka tabe ya date Dipholo e se le ka pela magotla are you saying mmuso o kena na le taba tse se di le ka pela magotla ya go qetela go bona wena le motho as we know bona di go ba Afrika Borwa e bile o dila teng bona don't you fear or at one stage South Africa lo ena can declare you as undesirable
ebe ha o qetelle o fihlela Afrika Borwa ha o ntso o bua ka taba tse tsa Afrika Borwa le Lesotho. Ke a leboha. Ke le tlotla mo fuetsa ho tswa Harvest FM. Ke hopolela pejana SA ya itlhahisa ila e tshehetsa ntate Lekgolo. Jwale ke batla ho ke hona lona ka polelo e SA e bontsha hore ha e tshehetse ntate Lekgolo ka bina ho lata naha yona e batla naha e nehelana ho Afrika Borwa hobane e se e bona e le yona taba e bobebe ha jwale na. Kopa ka boikokobetso hore le ke abaleletse na bo ntate le bomme. Ke kopa ke qale ka ena ya ntate Letlotlo Mofoketswana. Moo ntate o lakatsa mo tseba hore na ya mantlha ha a sa setsana le dipuo na. Number 2, hore na rona ha re batle e batla ka tswala le setla sa modiri ha ba le Lesotho le khutlena e le ho ya ka mantswe le hore re bona e kae mohlomong hore Lesotho le ka bola Afrika Borwa ke taba e ka ba bobebe ho jwala tsona. Thank you so much. Ke kopa mana ke ya le ke le motho Maneso ka lenyana le dipuo o mo tshehetsa le lekgotla. Taba ya naha eo mmuso wa Lesotho o batlang ho tshosa batho ka ho se wa bua ka yona. Motho e mong le mong ya nang le kelello naheng ena ya nang le kelello in quotes a ke ka ha batla ho Lesotho ka bona ha e hapilweng e kgutle. Ke ne ke tloga ke motho e le hore le dipolo ha ya mamona re yena ke le latana le ba habo tabeng eo nna ke le motho ke a motshehetsa le la mamona le go tla kana ba se ba ga motshehetsa ka tsa motshehetsa nna go e ka bo nyane nna se motshehetsa. Taba ya ka ke le motho taba ya le dipolo empa ile malebana le katamelo ya hae tabeng ya ho batlana ha e o le go tsekana ha se le tlo go tsekana empa ya mantlha naha eo ho buang ka yona ha ya dula sebaka-bakeng ha ya dula sefateng mo motho ba be golang ha batla e le hore na ha o ka ba etsa engage the United Nations ka bona hlogo a o tsitse naha ena ya bona e le manyesemane o ntso motho ntse a lokela go hopola hore naha ena e matsohong a ma-Afrika Borwa ma-Afrika Borwa ao a mang a ona ebileng batho ba o tletseng Lesotho mona hore ebe batho ba bohlokwa naheng ya bo bona e le hore ba lokela hore ha re bua ka tabana re tsebe hore Afrika Borwa ya ameha ke naha e matsohong a Afrika Borwa mme ha ho ka mo ka buang ka naha e hapilweng re sa naha ne ka bona ho kenyetsa Afrika Borwa e le bona beng ba naha ha jwale ha ke batla ho tima hore na mohlopedi polo e le nna ke ka bua le mohlopedi polo le la tshwara mme o na le hore ra dumelana le yena hore a Maneso ha o nka ena tsela jwale ya tsekana nna ke tla ke le ka thoko teng ba ke tla tsa ka dipolo tseo. Hello. Number 2, nnete ke hore ha motho a batla ho tla nonyana mohlopedi Mofoketswana ka lejwe ha o le ke ho tla nonyana o e shebile mona ke bua ka ho ima o tla le ka ho isa ka ho nya hlogo mano ha ba fosa hlogo o nya o tla maoto ha o e le hore rona ba fotala kana la Lesotho ha re na tlase le ka bona ha e kgutle ka mabaka ke yana hore naha e kgutle ena na ya Lesotho e hapilweng ka dikgoka ke bana le matla o tla ka nako ba ne fosho ha re ka etsa so re bona re shebile hore re etse
ka etsahalang se ka pelenyana se bobebe se turu se ka go lokela nako, something like that, something very effective, you understand? Because when you go to Africa, it's not even part and parcel of South Africa. Has to be as is now. I'm also going to go overseas. When I was going to Africa, let's say that's true. Never had to go. Never about that. That's where I go in South Africa. But then the government of Baba looked at give us one of us freely. Even one of us. So now we know that give it one of our criminals is a very sorry. But we shall have a camera. The city of Africa alternative. How's that now? Or else. Imam they look at about the like go. Then I was so much of it. How not about the Tana Coach and how I was not to the like given at 90 years. Me can have Honaba and I was to Canana 100 Kabahandi. All we mean is we will do anything and about everything of the one and you actually went out the social Africa. You know. Because they have come across Africa, right there, but if needs be, we will know about anything. How close do you know? How do we have seen? So that I want to understand. Hello. That is it. Na nijina sikuwa wazina mwanze. Hold on. They have a most of them cannot put that is a standard and Superman. That was the story as well. And where I'm not allowed to go to Europe. Me was what I was saying, I don't know everything, my dear loving brother. Musaway, to Musaway Castle, over. What's the other things about Ziba? Bao Muso. Osibizan le bona ka posibizan ka bona intse le batho ba bela lwa ka botudi ba molao go ba ne fela ba tsetsa mmuso e le gore ntate dipole yena go ba na mkhlomo mmuso o hle o phatala ditso ha o le taba tsa hae ntate parlamenteng and elsewhere ke ka bona o bona ntate dipole ha le ka bile ba na o mamela ditaba tsa mahudi tabeng tsa bile Otro Balamai Utro for a baby. Who I how not Bacala Hanabi. In my little Hanabi. Now I had Polo that Waka. The Polo how I am. The Polo how to Zabat Abu. The Polo how and they told what all done. Everybody. Instead of way, Uga to you. Babam, Baukan, you are consensus. Never about one about the Pura Fusa. Anyway. Whatever the concern about Kavaka Zabi and we had a Canavaca, La Muso, or if you want to have a little element. Me, we are Anna. I do a guy, regarding Musa on us, who can that is it. Muso Nali, Hakamina. Or another, now I didn't say you got Avazana. I do a negative persona non grata na allora che va da sana qua da desera ya de buona da rompa za kusina na ke le motho la desera le ba tsama ha mte ke moroko e ke mokola da ntlhaloso ke rekile isaete ke rekile matlo South Africa ka tšhelete ya ka so o so la nna ka go ga bona na go be le some kind of altercation. Basically, different. Because I got different and the family. But I knew. You know, if you go in that work, when I'm a good guy, I can wait to work out where the Bazan has to do swing up when you take a couple of Africa. Had you guy, he remember our French couple, which is a long hour. Kimbakila Kaza, you know, when I tell her. Lelo Nava Catalans, Leba Soto, Beba Babanesa, Bohini. Taba ena ya leedi ke taba e hlengile taba ke le bolele le maka bana leedi mona go jwa toto leedi mona na go senyei hantle leedi ena o e ba Sotho la Afrika Borwa ke mo go hleng go plan tsila bo bolele go tsela batho ba bua ka mango ba mme go bua ba batho ba bana ke go le mala ba batho ba go sofia batho ba bana.
ba le malang ke ba ngata ba fokolang ba una mo le ke ba ngata ba fokolang una le qulwana ta dina medi ena e botse there is no doubt about it. So ke le tjena ngati re dumeletse hore ka di-site South Africa tsa bodulo re haira ba di building permits and what not right at all ho sana ho baka just the residential permit wa puta ke no me ku sena Africa borwa ka bo South Africa borwa. So we need to annoy some of us, you understand? Now I'm going to get to the Africa because haki matwala wa itse ha ona motho ka jaka ka le e ga ke tsetse borogo se tse ka bona bra tshega ke go bua ke motho go sutu mara wa tsiba ba teng ba se tlo pela le bona se ba jake ka mane ka bona ba ile go Africa borwa ha ke motho a tsala ke motho a khale ke hlana bona le ke apply the work permit amara work permit se big with some cloud ke la no ba feta ba ile ma feta ba South Africa ka mona twaka I lost a fortune in South Africa. But I got away people. Maybe who don't who not say that to South Africa. You went them to Utlasa, some of class man, back at the but the regulars. You went to the video. Another thing, if you are playing a year ago, it's August. If you are kind of young, but he bandits. Okay, it's under you. Hello. Dade motsamaisi ke kopa ho le nna ke di lahlela ka maikutlo from tabeng ya rona re batla ho ba karolo ya Afrika Borwa kapa tjhe nnete ke le motho mona mo ke itseng teng ke hore eya ke a batla ha ka ra ipala ka mona e mong le mong a re ke batla ho etsa ntate Modimo nnete ha ba re kwete ba ka re no e ka ba 0 ka 1 empa ha ka re ha re iphatlaletse ba re eya ntate se tla o tla qala pele ya e be o tla qina o kwa o ke le lo le South Africa o sa ipatla no ha ke batle Gwale ona ba le go tsala kana na batsolo re le dina ra e bua Lesotho ha e be province ya Lesotho ya South Africa e ka ba le donze tla ke tla etsa gore re tele 0 wena go fela Basotho bona ha e mane ba tsela nga madrasano ka ditlisi ba tseba gore re bana na bona e se kitso tsitsela tse ba tshisa nga madrasa ke a ipeta le lo ba bui ba babedi ba o re tsekela lona Basotho ba sotege ba phela South Africa bao e reng ha go ya se go sa feta be o tla ya o nyamela hore ha ke na we ke go tswa empa o ba ne fela o se se kipa morao o ka pele ya go ka ba ka dire nywe ke go plana le pele ke le bua o go nywe fela ene wena re mo lwane ga taba ena ya hore khalwane la bona ke nnete fela ke rona ba go lwantsha mme tsala pele le rona ke a lemo ke a leboha ke ne ke go ba ke le le botse sa ipotsa me ke tla go ba le ba bona mkholo ba tla tla fa mela eng baka taba ke na la tsa ha ona le setalla le mo fetswa ha ke le za malata na ha ke tsisa ora na di wana le congress tsa lo ke alla go tabutana e le leshano la ma congress wa congress e sa le go tla la bo ga leshano le bo ma leshano ke bona ba fitse mmona jwale ke ona di bolo tsa ka ga o batla naha le malapa naha ora na ye yo di bolo a e latang o lo e fama o ba na ha ba o lo e fa lona le kula na lena la disile
then it is a waste of time. Because ke le diketsise metafila te bene faetse very matabari mo le South Africa nka na ha lona ye le batla ke mme le ba a diba na yo tshitswe ba no it's fine ya le Sotho re ba ka ho it fetola because disenyi tse sa le di utsetsa hela ka dithata tsa diputu ba bile ba gamagena ka hare e tla bentse ile bona batho ba tlo contaminate na yeno so nna ke le motho ke ha ke bone pheto ya wena ha ba na ya la tu e tso se mo ntse na se le tswala sana I think we are fighting this that kana ka tsela e awkward cause o tlo di beneficiary tse sa le utsetsa na hena example ita be tsona se tlo benefit ho contaminate na yo e le kana ba da explain ba di ma na be. This comes to the point where na le bigger na ha ba e kana ka taba ya na ke le mo ho ba ke na e tla le se shaba se go di le mo ba puso ba ke ile ba di ba mala mo ro o nyo to le ka ba 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 ile ka ba plan better life ka isa mo to me doesn't in a very kwana le jena a hausa ka go ka mona ndati go so entse ka ke bolaodi ba naha ya Afrika Borwa ka provincial Bloemfontein batho ba se ba tsela ka dituna tse molao. Then this shows you le telele bakeng tsa Lesotho le Afrika Borwa mo o bona Afrika Borwa Afrika Borwa ke batho ba se le of the Basotho ha o tla sebetseng ka thata empa ile o na le Basotho re ka itumella go bodiswa ke ba busi empa batho ba se le ba Afrika Borwa ba dula ba mangala ba utshang ba botswa today ba bona le ba paragile ka ba ka tsara ba tlo hai opa le ka fola ba crisis so ba bona ba ja ka ba ba busa e ba na imba ya le wo mere bo ta pixi ke tla motse o di di ya ba ke a ke mana ma bo ye ke fa ni di ka tsela mai nete tenyo re ke kenga ba ba mo tsae la tolang hore ka bolo ya naha ya Lesotho e matsong a Afrika Borwa jwale nna ke le motho ditaba tsa ka ke hore fela Basotho bana ba phelang Afrika Borwa ba se be ba nkwa e le melata naheng eno hobane ke naha ya habo bona mme ditaba tsena re phelang Lesotho mona ka tsebana ya tseba ke ka ba ka go ya batho ke ba thea party yo se pia sa yona le se le se fela o kopanya Lesotho le Afrika Borwa taba ya ntate di provide sentse le teng ka yona go yona e bile o na le batho ba sa utlwisising ba utlwa ka re bua ntho e le nngwe jwale ba na a re kopane ke jwale e be ke a hlalosa ba ya ntate di provide ya buang ka yona le yona e ka tlisa tharollo ba Basotho ba tla di ba sa dimelata na nya go fela jwale ha ke sheba e tla ba buima go feta ha dinaha tsena tse pedi ka tsa kopa le baka moetapele wa sa go sa le boletse re kena dikolo ka mane re sebetsa ka mane re ya ka mane ha re ya dinaki re boetse re ya ka mono hape ha re lwana re na molwa ke bona batho ba mme naheng yona e leng ya Basotho hona le baahi ba Afrika Borwa ba se ba phela mo bao e leng tokelo ya bona hore dikgato dife kapa dife tse ka nkwang ka naha eno ba kenye letsoho ho tsona mme o keke wa ba bonolo hore o tlo dumela hore o ye o motho eo a tla a sebetsang ho wena a tlang ngakeng ho wena a kenang sekolo ho wena e leng ha lwana ba le yena ho wena hore ha se ntho ka banya ya etsana ha bobebe jwale ke a kgolwa mo ne ke le teng ha ke ba tlo bua tsa teng fela bothata bele ke kopana le bona ke ba hore ditaba tsena
di ka sebetsana ha bobebe ha Basotho ba botsitswe maikutlo. Ntate mongwe mona o sa a fane ka taba ena ha ka ra botswa re buleile re tlo tla re hana empa ha ka ra lo kgetha ka lekunutu re ka fumana sephetho se fapaneng hobane ha re le tjena e ha ona le a le mongwe wa bona ka ema mona hana wa habo Afrika Borwa ha ntse re bua tjena. Jwale ditaba tsena tsa hore mothati o lokelang ho qala hagaene ke hore ho bitswe referendum ho botswa Basotho hona Basotho ba reng ka taba ya ho kopana wa dinaha ditaba tse ka parlamenteng mme ne re dula le bothata hobane jwale ho no sena party le nngwe ka parlamenteng e buang taba tse teng di ne di ba e bua ba tshaba ho e watla hantle. Hona tjena le tsebile re dipolitiki mona re tsebile ho moetapele wa DAP beke e fetileng kapa ke ka Sontaha sona se o itse Basotho ba tsamayang ka Afrika Borwa ba lokela ho fuwa tokelo ya ho vouta. Ke ho kae mo motho a fuwang tokelo ya ho vouta e se moahi wa naha e leng hore o ntse a bua nthwena eo a ileng a e bua dilemong tse 11 tse fetileng a soka ba kena dipolitiking a se tsietsing ya vote ya motho jwale o na bua nnete ya neng a e bona ka nako eo ka jeno hobane jwale o lokela hore ha bua a nna a inahane hore na ebe ditaba tse mane mo ntate Soakare ha eba taba ena e ka isa ya ntsha e sa re ka zero dikgethong tse tlang o tla bona paetso ba le tla be jwale ke matswalo a bona dipolitiki ba ntseng ba bona nnete ena hore tharollo ya naha ena ke ha dinaha tsena di ka tsa kopa. Ke qetele ka ho kgoba matshwafo fela hobane ke a tseba hore Basotho mme borena ke tshiya ya botjhaba ba rona. Jwale potso eo batho ba bangata ba tla hlaha mona tabeng tse tla hore ke ho iketsa surrender ho kwapana le ho surrender ke ntho tse pedi tse fapaneng. Ka mane ka Afrika Borwa setsi se bitswang borena se bile se na le ntho e se hokahanyang le mmuso e bitswang contralesa e leng hore ha naha tsena tse pedi di kopana haeba o morena jwalo ka nna tjena ha e sokwana bukane ha ona ntho eo tshosang ka letho ha ona mo borena bo tlotla bo boaleha ho feta moo ditaba tsena di tla di ba molemo ho marena le a tseba makana tsa ka moputso ona tjena ha ka ra kopana ha wa ka bapisa moputso wa morena wa ka mane le wa ka mona o tlo fumana hona ke mahlabisehloho o go bapise fela o tlo go kena marangrang a go tswa mona o shebela morena wa Mazulu wa moya bokae jwale o tlo shebela motho o tleng wa moya bokae le tla hlokomela ditaba tsena hore hantle go na le melemo e tla be fupewe ke taba ena hobane e tlile hore ebe re naha e ikemetseng ho molemong wa ba fokolang bao ba tla nne ba tsamaise naha ena ka tsela eo e sa leng ba e tsamaisa ka yona. Mme haeba re ka ra qeteletse he re ka tla ya ne ke reng e thata ya hore batho ba ba khutlisa naha ya rona ha re ka ra qeteletse re ka tla re tla be re tsile tabeng ya ho hlokana fela re tla be ntse re kgwaetse taba ya hore tla be re le pusong e mpele hore ditaba tsena ha le mpona mona ke nahana ho tla ba bobebe ha e mona kanana e se iphatlaladitse hore haeba ke tla ke sebetsana le tsona le tla utlwa ho sasa ha e tswa ho sasa ke se ke re kanana re a hantle ka pampe kanana ke ba mo re a ho ke leboha ke ntse ke le sehla seno le fela ke kgotletse haholo go se le megala makgotla ka ona ga go jwale a buang ka taba ena empa la ho jwalo ntate mohai a gola let's try to conceptualize taba ena ya Afrika Borwa le Lesotho. Professor Mahosa se bolelang ko taba ya Lesotho le Afrika Borwa e sebetsa jwalo ka Ireland le UK. Ho tloswa madiboho Basotho ba be le tokelo yohle e felletseng Afrika Borwa e ba hloka ho kgetha ba kgethe empa Afrika Borwa bona ba se ke ba kgetha ka kwana ke ka mokgwa etsa UK ke ba kgetha
Ireland le UK. So ke gona is it not the best concept e ka sebedisang ya Ireland le UK e sentse tswela pele. Ya o qetela ke ya ena ya sehlomadiso sa leshome hona le reng le tshetsa law society ya se kentse nyewe ho qholotsa taba tseo na tla bona le lona le kenya letsoho ho tshetsa taba tseo tsa bona le bona maikutlo lona ke a feng ha ile ho Lesotho le se le tswile melomong ya saka ke ka mokgwa o ebe ho fetisitswe sehlomadiso seo empa se fetisitswe hampe ke a leboha. O ke a leboha nna ke Solomon Mapanya ke tswa Harvest FM. Ke lakatsa ho botsa bontate kaofela mono bontate Mohaila. Ntate Mohaila kgalele le teng ka dipolotiki tsa Lesotho ntate wa ka. Why now e le hona lo utlwisisang hore Lesotho le tlameha ho kopana le Afrika Borwa? Ke hopola ka pele ya kgethong tsa 2022 hona le mokga o ikita ka taba eno, mme ha la ka la bontsha thaselo jwalo haholo lona bontate ba esa hore le ka tsamaya le mokgwa o jwalo. Ne ke botsana hobaneng hona jwalo. Ke tle ho wena personally moetapele wa ka ntate Mojapela. Ditabeng tsa hao o bontshitse hona le taba tse ding tseo sa dumelaneng le tsona le ntate Dipholo, hona le tse ding tseo dumelanang le tsona puisanong ya hao le yena ka mahala. Ntate ebe ke ditaba difeng tseo sa dumelaneng le tsona le ntate Dipholo tabeng e ya ho latana? Ke a leboha. Kopa ke na go tsena baka. So ntate Solomon Mapanya President Robert na chao lo za na haina ja kwena pili but every na ke la tsela ka malama ngwana mme go bana ngwana jwale ha le se le iphatlalatsa tabeng ya Lesotho la Afrika Borwa ke le bona ba ba o le mo wa menela hantle ngwane su ke ne ke le ka ntate na ke le ngwana la hata mmo taba ya ho khutlana ke sa ile mahlo e bua ntate mme sa le ke tsitsa ke le la mabaka a yentse hore ebe ha ba di ntho tseo ke di nenelang Congress ke le shano le bana ba le tsa Basotho le ba so ba khutla letsatsi lena ba bolele bona ba hlotshikeng ho tsekana ho ba so ndela ba ya watsiba jwale handa le Dipholo le ba bang ba gona ge go ikana ka ho tsekana. Nna ke re mogolo wa ka hanka ba kanka to ka ba re go dira kana ba so ha ba mo dileng ga bua ka taba ya naha e happy we ka ba ka matsa Lesotho la Afrika Borwa ka lebaka ha di bua ka la bua ka taba tsena a re nna ke tsekana ke le ka ho Dipholo pele ho dikgetho ke tse mo tsetsa campaign ya hao nna na le Dipholo ke le ka bua ka ho tsekana hobane my morals di a hana gore re lo batla ha batho ba phetseng hantle ge ba tlisa batho ba sa phelang hantle. I've always maintained that le mona o ka mamela tsatsing ke ntse re batho ba ka tswana ntate Mohaila o ke ke wa tsa motho a so ba mo a phelang hantle o motho a tawi o ke ke wa tsa motho ya sa pele ka dipolao wa motho sa ba bolai ke ke wa tsa motho yo bo di bana ya go o le pete go feta o go di le Lesotho ha ona le tole o nna ka re ke ka bona bona sa imi mona ka tsela kana ha e go ka bona ba tswa le ke re ga e bua o Afrika Borwa ka itse number 1 le re lo bolela na tse tswa ke ba di meholo but ha re kopanye ditsikona tsena di kopane ge etsetsa batho ba sa kgonang go phela manang ya bana wa tsiba bo December monana kapo nako ya bo dipaseka hona ma Afrika Borwa ba Basotho kapa Basotho ka tsela ka pele ka ba ne la lo go di Basotho ba tsela tsela
mme ba utlwa bohloko ke Basotho bana ba sotlile, mme re eme mona molemong wa Basotho bao e le hore re tena jwale re se re ema mona bana le re ha re sheba hore na re ka buisana ha eo re ka bona re le tjhaba se hlapile se tsena ke tjhaba se hole hobane le politiki le Lesotho bana batho ha ba itsebe ha ba e batle ba tsaba mashaba ka bona politiki, mme ho lokisa kelello tsa Basotho morao tse sentsweng for almost 60 years ke bothata ba boikgotso ka hlonda jwale o mele ba fela go etsa o ka etsahalang the doable things. Thank you my brother. So e re ke tla o yena ya taba bana na le dipulo na le yena ge ne re bua ka mohala ke ne ke ile ka bolela ka ke na thasello ya go shona re bua ka go batla tsa ka le dipulo ke tsa bona le yena maneso ke ne ke bua teng ya hore mokgwa mo yena e le motho ndati mahlo le malatana ha o by the way ba atamelang taba ina ya go latana ka yo ha dina lo sa sala fela my brother ha BCM e batla go latana ga yona jwale is engage South Africa. I think I have a problem with that. You understand? Because how that exclude South Africa, they antagonize South Africa, which is what we need to avoid by all means and at all costs. Is that right? Thank you, my Lord. And then here we have the capacity tower. Mo ke ha re batla go se ka bitsa tabeng ya bona ya ke na ipotsa ga e bona sa nke mohlala ka Ireland le Britain, that is UK by the way, is that right? I think it's really you may have to look at e ka bata bana di tshwela ke le motho ke na mo we go bana le mawa ka tse ke na tshwela okay. I think that is with or without voting. All I have in my mind, that is all I'm asking for. I also to the Soto, let's do the woman, Yasadak, into Troika, by the way, isn't it? How can I say about the behavior of our government towards South Africa? It's sort of a puppet government which we have. Because the government is several interests in South Africa at the expense of Basotho. Because I can assure you one thing, how we share as a country, is very fragmented, isn't it? Why? And there's no way in which so ka o iketsa puppet ya Musa South Africa mme mohlomong Musa South Africa ka ha sa reke o na le tshusumetso hobane ha o sheba economy ya South Africa ka sabi wa economy ya kapo moruo wa Africa South Africa o dimana ora so o tshwara le tshusumetso ka ha sa reke this is the reason why ba o ditsa ha ba puppet tsena tsa bona tsebisa di gona hore di etse ntse tse ba ka go dipolo ka bo ditsa that and wa bona hore they put the which is nonsensical. Amendment to the Law Society, definitely there's no doubt about it. Because however, I'm the first parliamentarian. Yeah, I think ke habetse nna ke le nkwane le na le tsala morameng le mo go etsa dilo tse le mosana mara ke papa because these people ba na le ma they were feeling setšhaba ene ba bapala ka ona so bona ke di ga go mona ka senyana this is the reason why ke ile nka ka ke tla ka ga ke go tia setšhaba ke tsa mo ke go sa ka ile setšhaba ba na le modimo
modimo yo ba ka fena ena le tso tse ka ne ka tsa senya tse so ke why because I saw the leadership o share the leadership in a so the worst kind of leadership Lesotho has ever had since the Action independence. Thank you. Oh, ke be ke kopa wa abela ko batlela ona mona nda ditshela tabeng ya arrangement ya Ireland, Scotland, England le Wales ya go tse tsang Britain ntho efe kapa efe e ka etsang hore Mosotho ha a tshela ka mona ka bogong ho ska hangwa a tshelela naheng e nngwe ntho efe kapa efe e ka etsang hore Mosotho ha le mobung wa Afrika Borwa a ska ba batwa ditokomane tse sa batlweng baahi ba Afrika Borwa e tla be le tharollo ya mathata a Basotho fela he ke batla ke ipiletse ho Basotho ha ka lokela ho ikgalala hobane ha nka ka botsa bona arrangement eo ya Britain yona ba le ba ikopitse kae ka fumana ba ikapetse jwale hobane rona ha re lokela ho etsa dintho nako e ka ofela ho batla bona kae e tswa bang kae e ne sa itswa ho bile le potso e nna re bile nako e telele politiki mona na hobane ngwana jwana jwale re ka bona e ka tharollo ke hore Lesotho le Afrika Borwa ntho e bitswang nako e tla o tlisetsa boinahano bo botjha ho latela tsela eo e tsamaileng ha o e tla morao dikgetho tsena tse fitileng tsa 2022 ke dikgetho tseo Basotho ba neng ba fuye monyetla wa hore jwale ba tle ba bone hore na mmuso re tla o kgetha mo o tla o re ntsha mathateng mme ya ga ba nka mofuta o itseng wa batho ya tseba hore lentswe lena ha le a moile ha ke tsena ho bane ga o ke mmuso wa baholo fela mpa re tseba hore le seboka sa ho qetela ba le ba beile le go la bona mo thuteng ya modi jwale ke a kgora e ne le monyetla wa Basotho ba kgethile mefuta ena kaofela jwale e mathata a bona ntsa tshwana jwale ha e sa re a ka nnete re tla be re a dikgetho ha re kgutla go bua ka mathata a tshwanang a Basotho le Afrika Borwa re tlameha re ke re ntharollong ya moshwelello e le hore ke taba nako fela ngwana mme ya rona re fitile kae re fitlhile mo jwang re bone ho ntso etsahalang kgetlollo e re tlameha ho fetoha jwang ho latela hore jwale re sa bone ho ba diphetoho tseleng e ntse re sebetsa ka yona jalo ke a leboha ka lebitso ke ithute malae ha se ke mafuteng ka ile ha ngata e bua ya mo entse malae mo mafuteng ke na mohlankana Mandala ena le nna ke na le thaselo tabeng tsena tseo lekgotla le la sa go buang ka tsona ke le Mosotho ke le ngwana Mosotho ke tseba molemo ana tse pedi tsena mme ha ile mona ho bua ka taba ena ya amanang le naha Juba ke na thaselo le ke na le seabo yona fa re ba le kganni na le yona pele kore ba busiwa rona le parliament ya rona ke ne tsa bana mo le wa ke hore tabeng nta le dipholo ka tsela ka tshwara hantle go tloa qalong ile a tshwara ha nyenyana fela le ntse ka ipotsa ra go baneng hobane ne buetswe at the right platform in the parliament mo buang taba tsa setjhaba and unfortunately the whole parliament they realized the whole issue ba ina fela le ntho ya ba ipitela fela ke a tseba nna ke mo alwa isa la ka re kopa ntate tuna kgolo bitsa ntate dipholo le ntate Mashisetsa ona na le thaselo ka letseno ha o le yena ona le on free movement ha ba tla go pula ke na kwana na bia alla ka hore una mengwe parliament ke Cape Town ya South Africa a lo bea mathata na ya setjhaba sa Basotho se phelang South Africa ya ba kana go eno ke na go eno re lebeletse hore ntate dipholo na le taba ntate Mashisetsa na le taba e amang setjhaba sa Basotho le bona se ntse re ya mea go re lo ja sa tsaisa maikutlo
e ka mmuso wa ikwalla ka parlamenteng ya ba buisa ka taba tsena empa ka bomadimabe go ka ba jwalo and we knew re tla bona mo eleng taba ena e teng tsatsi lena e leng emisitseng ditlhogo e swetse fela ko re ka se go ka you would expect a matter of this magnitude should be addressed in the parliament, which is the ideal platform for national issues. But how come about you? You have to find a in the future. How now that was a child. Musha wana all the efforts in getting the respect and attention deserves any issue of national interest. Skills that we have. Unfortunately, there are demand that for me at I'm blaming every one of us. One, so first and foremost, South Africa using we the first leaders are and the city for a moment and get the lawyers that go up and around the super. I think it's one thing. Our government, they owe us explanation. And furthermore, the large city on the side of government. Ipapa na kile mwana ya kisi na maikuta muso ya finana kisi ba fela we was condemned and the people na ya kama ibile yesa kitu na machabi una kena social meeting musa press conference ukena radio jalo muliza na kama ipopola hata waziri ndana ni bwa mwana fela wa musutu kino uhaka mama na salfa rozekana which means they knew about it but it was serialized in where into fela ita something. And kina hana ukamuso kikeleza ni watu wale hata waisa hali ni kienda wewe ke batu bana haina kama jale fana haina kana ni karabe na ndio wanakana tasel tabinyana haina ubane haranto zeti kapita ka South Africa 100% kapita South Africa ko yamba wa kuko wono ndio fela le bui khomo so wa ka South Africa le so de la kubini o shero bwa ka parto ya perin. There's nothing you can do now. So, ya lateral discipline and that metabe. Now, kita selena bidina. Ya muswa should expedite the process. Ya we South Africa. We put like this in South Africa. Kama sonyawa suit. We share the same sentiments. Yes, so something to be well. Ubane batu basu enjoy suit one bangu asina molatu. Bari khitile bari kuisa. Quand on fait la religion, il y a des beneficiaries of mining. Not in school, you want to run a series of mining. Whatever developments in the it comes through South Africa. So, if I go out, South Africa is reflecting the history. That is why the United support China. The Soto put like said it one of our super South Africa. Yago they should take a firm stand. I know the nights in Amuso in Katabe. Unless we're going to the stand is Amuso in Katabe. Tiafola Africa, ya that is a couple that from August. Don't know where Katabaya amendment. That is it. In amendment. The office. 100% I support the office. We cannot allow impunity. Because amendment is one, simple majority. And we need to stick to that. How are those I was saying to me, I felt the Beiro Malawona, Ugafitisaka, 2/3. So, what of Fitisaka, simple majority? We spend well over 40 million. You know, the us one of the cities here.
ebe re isitse bana dikolong ka eo re entse di-form ka eo then ka ga kgutla mo re ipapala ka tsona fela motho is wrong. In short, 100% I support law office. E le gore ka moso re tle re tsebe go etsa go nepagetseng na e senya ka ka ntse senyanyana re iphapanyetse sone and ultimately re fitla boemong boo re se re sena taolo ma batho sheba tatele mojapele yo ka ntsa botsa polao se ka gana ka ke le ga bona lefu la botho a le mo ga o Basotho ba bolela o bedi ba ba gago gona be le se re tlwaetse lefu which is wrong. Modimo a ga opela le diphoofolo re ile ra tlogela tlo tsa molao motho a utswa 10 rand a utswa 50 rand a utswa e ba batho tsatsing lena mo utswa millions. People are discriminated. O sheba go iwa batho mo re ga thola ga ba party ya bona ga utswa manadi o jwa tsatsing the whole country is lamenting re a tla kaofela gobane re ga tlogela ntho nyane o fitlhela ikekela ile re ya mona mo leng a se ke gola ke lebile se ke tla ke tla tsetse taba tsa ka tsa diposo ke gola nexa ya ga bana ya bona ntlha ke me ga ke tsi tabeng ya law society mmuso wa dipudi tsa molao ga o di mamelao molao wa motheo o bileng mmuso o jwalo o sa tswafeng o re bolella go ehlile o tlotse molao o jwalo ha ile hantle ha ile le mmuso o na le ditlhong o no lokela ebe ha o sa di yona jwale e leng gore o na baitse gore o iswe makgotleng o ke ngwa kelello bane molao ha ona mohla o ka tlola molao wa motheo o ntse o bona ebe le lao ye leng yona re tla hlompha jwang ha re tlola molao wa motheo that's one point. Ya le wanze go le yona ya amendment ena ke a bona ntho go tshwantseng yetso ya bohlokwa re amenda ba magela mme re tseba gore ha o ne tswa report ena le amendments tse di fitla office ya botlotlo. I think it's high time in the future to protect the office ya botlotlo. Re hloka re be le agent ga molao wa ikemetseng ye tla ga ntho tsena di fitla go yena a di shebe ha tla na o di hanyetsa independent as a law ke mmuso gobane ha laola ke mmuso o tla o tshwanela fela gobane e se embarrassing na go na go fela go gutla ta office ni ka ba e be challenged ka ba se tshwantse ba le teng e challenge ke batho ba tseba molao e ntse ke batho ba tseba molao then it means something wrong. So ke nana ga taba tse ding office ya na bona go re tshwanetse re lwane re sireletse se di sayo gobane ke office e golwa ka kana ke office e golwa fase. So we need to protect its integrity. Karo ntho tse tswa mo di bitla e di ntho tse ke tsa tontola o sana se ntse challenge ma gotlhe ba anya fela ka teng go tswana ke a le bohle ka bohle ba se bankile karolo le ba tlene ba inke ke ne ke batla fela go tshwaela hanyenyane tabeng ena ya tlhakemo ya mmuso tabeng tsa ka dipholo e hlahisitswe ke ntate Monaheng. Tabaka e kgutshwanyana haholo mmuso ha ntate dipholo wa etsa sesino parlamenteng o hle wa bontsha ho sena tlase e le hore se re lokelang re ipatle go sona ke hore na mmuso wa Lesotho dikamano tsa ona le naha Afrika Borwa ke difeng go ba bona le tabe bona galang e le teng ya bobedi ya go tlatela mmuso ona Basotho ba lokela ba hopole ka dinako tsohle gore ke mmuso wa boraleshano le bommaleshano ke mmuso wa batho ba pelo di telele ba sa kgotsofaleng ba buile sena ha ba ya dikgetlong ba bua ka ntho tsa meritocracy ba nka taba tsena go rona ba go tlalakana na Basotho ka makgabane polotiki ya makgabane ha ba fihla puso letsatsing le ba sebedisa bobodu seweso e leng kleptocracy mme bohlokwa ba diketso tsa mmuso ona go Mosotho ke hore ya bohlale o ithuta ka mehla ha yeso go tate ona o di modimo pele a furala mo kgodisa kelelo ntho tsa tsa ba bana ba tswe di lokela ke go teba Basotho na
puso ke eng hobane ha o fa lehlanya selepe gore lehlanya le go rema dithupa kapo difate lehlanya le rema batho ke a leboga. One ke na le potso go qetela mona ke botsa gore na ebe go na le dikgato tse ding tse re ka bonang le di nka gore le fihlele sena sa gore dinaga tsena tse pedi di kopane kapa matla a lona a gore le nke dikgato e tla ba fela ha le kgethuwe ke Basotho na? Ke kopa le hle ke arabe ngwana ntate ke le hlekitse re tla e arabala sa botswa a ke re a ba tlhokomela le Sibetswana re buile ka gore mmuso re tla go kgothaletsa e le gore ka ba ke parlamenteng ke tla etsa motion as soon as possible. Ne ke tlo botsa the same question. We have to engage these people to execute their mandate. I don't like coming to what I say as a sort of how will I go? How's all right. So I'm going to initiate a motion in Parliament. Thank you. So motion is about what? The referendum or because can let's because the new story a whole like in Ntrika pele ka pele nyana go wena ka so in the parliament o ka fix a motion making sure professor and advocate ga kwana will support that because it's ba dimela na leo ke re ke nana ke yona go hlala bo ka se biletsa go referendum e Shabby, Basotho ba ntse maikutlo a bona di ka ding taba ena se a gola o qetela go re Basotho ba ntse ba shebeletse mona ba batla go tseba gore na wena o le moetapele wa SR na have you given up tabeng ya gore Lesotho le ka loka gore na can you loyi Basotho gore ba o kgethele go betuna golo then maemo ona o llang ka ona go ditaba tsa mai hantle Lesotho e wa lokisa then ha o qeta wa lokisa bile ka tsebo ratana ya neng kweng ka mane e re mo gore batho ba ba phela hantle ba ke batla ka mona na ya ona e se hantle bona is it not a right option ya go wena o le SR o phame then o busela Lesotho le busele be hantle ha le hantle jwale ka tsebo go tsaka se sa bona ke lo. Thank you. Ke kopa ke arabe ke kopa ke tala ka nana ya go qetela la ke tsela there is no way pena wena tsela nka inehelang ka benya gore Lesotho le loke kapo Basotho ba itshwara hantle. The problem is this, that how is it contaminate? Wasn't the kelelo motho ke le motho ke bua le yena tjena ke le madi mashome a mahlano a tsheletseng empa kapo ke go ya mane le monza palo ke sa re ke le motho le shona le tsena la fa I'll expired. You get my point? Aba ine bolela go molwa mane nako metsotso e se je le bakedi gore la dula mona re le ke so le sema ka go go lokisa dikelelo tse sentseng tsaka ha se ndona lo ndati but ha ke re ke mission impossible ntho e mo le e nngwe e lokile ya sona le yona e sentsweng ya lokiso empa go senya go easy kapo go bobebe go feta go lokisa e le gore ke nana ke di tsamaise side by side go batlana ga lo busa setšhaba ke mona mo bona ke tlile parlamenteng late a tshetla motlhompeng wa motho wa ka ga ke tlile parlamenteng go ba le ke ke tsa mabaka ka senang taba le maobane ke ne ke le bothapothe le bateng la matlakeng ke ntse pitso ya mare go ruta Basotho ka boikarabelo ba bona politiking ya bona bane gewa ka politiki re tswa ka yona re shwa ka politiki re phela ka politiki go fitlela Basotho ba utlwisisa politiki da le tshela ga ka le tsege sua le gapo la bodi e le gore ke re re tla ruta setšhaba boitshwaro
mme ka nako eo re ntse re bua le tsona ditaba tsena tse buang ka tsona tseo le re nna jwale ke nka gape efe ga tlhoma malwala tsa bona Africa and the likes ke nagana moifo o o bonang mona le ba bang kaofela ntate ka mo ga kopano ena re tla kopana gape le re tlo ipua re yang pele jwana mme le tla tseba ke a ya lewa mahlomphi wa ka lebitso la ka ke Thabo Sefulwana wa Lehlaga. Ke ne ke kopa ho botsa ntate potsa ka ga le ntate Mohaila le ntate Monaheng ka kotloloho e nngwe e le le ho yena moetapele pa ho bua ka ntate Tshela o sa ene ditse di o suile ho ya gabile ntate Mohaila le ntate Monaheng ke hlokometse hore ka nna ba seo SRA e se lengwang sena sa hore Afrika Borwa e tlameha kopane le Lesotho molemong wa Basotho ho latela tseo se di teng mona. Ha ke sheba ke ithutile tshwaromorao ya ka ha ntse ke ka ho tloha morao kwana le se le batla di le ngwanyana tse mmalanyana ka nnete. Ke fumana ho content ya hao ntate Mohaila le ntate Monaheng ya tshwana ya moetapele wa kana le Basotho na le bona e ka ekare a se bohlale ntate hore re ke re kopaneng le kopaneng le sebetse mmoho le moetapele wa kana na bontate hore re ke re be ntho e le nngwe ho latela hore ke bona e ka ekare molemong wa Basotho content ya lona ya tshwana ya lebo. Okay. Ke kopa ho ka dikobetso ke mamisa le mayo sa tsa ya abi tse ke mamisa ke ne ke le ntate Sebali mo rona ka ke gona o ile o fihla ntate Mohaila o la tla ya ga ba sa